Bueno, el livello non so, perché il livello è aumentato tanto. Sono de donde nato mio. Lo consiglio come nato mio. Ma se tu luogo è istituito, se luogo formato era per
Lei, ma sento che ti pusieron, non te quejes, non te quejes, Creo. Ah, pagando, no. Buenas tardes a todos. Vamos comenzar con este primer turno de xogo dos oitavos de final do 96º Pleno Autonómico de Villalas de Fandas. No billar número 1, polo Círculo Cultural Creativo de Estapela, Rogelio Fortes. Polo Club Villar Ribeiro, Eduardo Pena. Arbitrar o partido, non pudiste, Samuel García. No billar número 2, polo Club de Arrigo, Juan Rey. Polo Club Villaristas Errantes, Gustavo Varela. Arbitrar o partido, José Montero, Guillermo Bravo. Elenco dos que tedes 3 tempos extra, tedes que solicitar antes de que remate tempo en curso. Tedes 5 minutos de quecemento, que comenzará inmediatamente despois de facer a foto do inicio de partido, aquí entre os que todos que temos aquí. Comenzará o turno de entreno no billar número 1, Rogelio Fortes, no billar número 2, Juan Rey. Vale. Que salga logo atrás, oíste, no que non salga es posible.
nata